nyakuteekateekaho kuba yanyuguntwire banja byabinishe Charles Wamaro chairman wa sere ya Kigando omuri Ngarama Bukanga akabukwata yabyigara abarikwetombuitano bagira ngu nakozesa omugisha gwo kugira ngu tubarikutura mu kicweka ekyatenyaga ebibanja byabo ebindi abigabira barikukunda na hati nk'eki ekibanja kya mawe kuyabi obuyabi atakafiire akagira ati eki ekibanja itokutwaka obutwabikora obuhandiki twagira ngu mawe ekibanja eki twaragira obu yakiraga arakitwara kandi kwara batine wakiragire kirabe kya family hata hagati akija yafa atine wakiragire konka bizire bakiguza kandi awa family tutakukimanya kabandi tuyo n'umukazi wanje namurwaza yahika kunde mitaka naruguza bwanyuma yasigiye kiyamaze kufa naruguza iri ryabe nabe nyine naruguza nagenda nafushira handi nasigaho ikicweke kindi nini kimbe ndyokwe nahura ngo murumuna wanje akakigabirikirizi nibagira ngo ebibanja ebimwe akajinjerere ebihandiko birikworeka ngu bakabiguza konka bote bakaguza gitaka ryona eki ekibanja kyo batire nyowe na Wamara tata yasigaye yagira ngo eki ekibanja nikiito abantu babiri ati aha yife niho yakorire obuhandikyo ngo nkahamuguza kandi ekitari mazima yaza kushita omukyapa nahandikira begombora nokuhandika ekyapa ko yagiye kuguza nahandika nabwe ebarahanzine ezi bayembemereza okufuna ekyapa nebarahaza begombora nzine konka ekyobusaasi bizire yaguza kandi negombora yabaha risiti hati ekinkumanyaho ubwo nsamba ni mukuru wa Wamara haza nyine yamugurize kuri yifo mwena ntangira yamuguzaho rero kandi turaje kuranya ngo aho kujya cyati abona kahanguza hati kandi Wamara kwamarahiriza abacaje hine munywano we ko babiri babikize endagano nkonka nawe akabagira ngo Wamara kija yazumwiyaho ngo tine endagano yone yaine ito kutwamaze kubagana ipapura bitwa kwaso mbahena nkamunywano wa family kutwabikwaze mbahena twagira mu mwene mbahena iroko yese papure byo mu wene wa family umuhereze hichi papura kuyabi ataka bese no hagiye hakavuye mu family mbahena ibintu byona akagumana mwene kutwayizire twamweta nyoko namutiriye Yesu myanya ngo we papura Wamara kija yabimwaka eshongezi katwarwa mu ofisi ya RDC konka nibagira ngo tine kibahwerirwe kita RDC deputy RDC wisinjo ya tebero kuyatirebero ahamuherwe birebyo tije ubu mukuru witu no yabe natwisimarana atubabari binje babushanyo tine nazayo atkana nasinga twagambaho na Charles Wamaro kugambwa kuba yegarurize banja bya bine nyina kandi ibintu byo yatugambira baza si ho baza si cyo baza si sire mu komate ko kutena baza si sire batabaza byari babazuko amakoraga gashakwa Ruth Nuwamanya.